Салом салом дӯстони азиз, субҳ бахайр. Ман аз садик омадестам. Дастамда самокат. Мо им саҳари Нилуфар-кати Дукаса омадем. Ва саҳари ростига шаб-шабарам дер омадан ай кор ҳам саҳар-кати хеста субҳона кардан. Баъд саҳари Нилуфарда субҳона кардам. Бинам ки шавҳарам хоб дилим нашуд ки бедор кунам шуна ки то ки Нилуфарро барад. Дидам ки соат 8. Барои ҳамин баъд Нилуфар рафтам ки биё Дукаса самокаткати мерем. Я бор вай мекунем. Попробовать мекунем кани самокаткати ай сати 8 то сати 8:30 рафта мерасем ё ки не. Ки не соат 8:10 буд қариб ки мо биромадем ай хона. Ва то соати 8:25 уже асли 25-26 буд ки мо уже садикда будем. Беҳад нағз дӯстони азиз, берун ҳаво хушрӯ, оқа шамоли бадам нестай, хунукам нест вабше. Барои ҳамин хотир мо худмо омадем Нилуфар-кати. Ман рости гап самокаткати Нилуфар ба фикрам 10 минут рафта мерасида ку. Ман айқафош давида раҳое ки ман хеле хушрӯ ҳастанд. На сай кара ҳам хел 5 минута гузашта рафтак. Раҳое ки ман хеле ки худаш мегӯяд шикастаги безеб қин ҳастай. Ба самоката манда метуд ки мама бардор гуфта. Барои ҳамин хотир ва безеб ай тарафи хонаи мо то ҳанамин поворота гӯем то ҳамиҷа раҳош беҳад бад ҳастанд, безеб ҳастанд. Вабша самокат ҳай накадак дастамда гирифта омадам. Ба анамин раҳ ки омад самоката додам шуд то пеши садика худаш хушрӯ рафтак. Ман айқафош давида рафтам. Агар ки бе самокат мебиромадем дар ҳақиқат дер мемондем. Бо тем боли соат 8:10 шуда буд. Мана саҳар-кати ҳеҷ кас нест. Ҳама садику мактаб аллакай рафта расидан. Дига одамо кор, ҳаво ҳам хеле гирифтагӣ. Ай худо ба шукр. Ана мехел имрӯз рӯзи якум рӯзи моҳи шарифи Рамазон. Дӯстони азиз, ҳамаи шумоям муборакбод мегӯм бо моҳи шарифи Рамазон. Илоҳим ҳамаи шумо бо сабр бо тоқат бошед. Зеро субҳона хестанда бисёриҳо вай мекунанд. Хай ҳастанд одамое ки хоба дӯст медоранд ранги манбарин. Баъд душвор мешавад. Хай ҳамин як ҳафта саҳар барвақт хестан. Мо соати 3 мехезем. Соати 3 хестан камтар душворе, не ки баъд аллакай далишо одат мекунӣ, худат ҳоли будилник назада бедор мешӣ. Ана мехел ҳам ҳаво вай ҳастай, гарм ҳастай. Агар ки ҳаво хунук бошад бо душвортар аст, не ки ҳаво гармак ҳастай. Одам мехезад, сраза ҳушёр мешавад. Аллакай кор бор ва гашта хоб рафтан бо баъд 1 соат бомдод мешавад. То бомдода хобат намебарад. ҳам хел вай мекунӣ, мешинӣ. Ана хел ман рафтан гирам майда намедонам ин видеои ман чанд минут шудак, чӣ гапо задам ва чӣ хел шуд. ин раҳгардиҳои ман кати ман стабилизатсияша дар намегиронам. Барое ки стабилизатсияша дар гиронам, агар качествои видео паст мешад, барои ҳамин ман дар намегиронамша. анам хела равем, намедонам сиёвуш хоб буд, шавҳарам хоб будан. Омадам ҳам хел. инҷа ягон ғӯра надошта бошад ин дарахт. Ва барои ванна ман анамин чиза истифода мебарам. Намедонам фирмаи аму азилит бошад ё ягон чизи дига бошад, мана клос несондагӣ. Лекин вай чиш мегӯям, нағзай бушуқа бад нестай, нормальная гӯям. Ва мана як пачка порошоки персил 10 килограмм тамом шуд аллакай. Рости гап чанд моҳ шудак? Ай моҳи декабр аст ки мерезони сиёвуш. Ай моҳи декабр пеш ай шавҳарам омадан, ман харид карда омада будам.
як 10 килограмм мана нар тамом шуд. Хай камтари дигаш монда бо меша сатилчада гӯем. Ман ин сатилчада камтари дигаш ҳаста ва ҳамаша холӣ кардам. Тагашта камтар буд. Сатилда холӣ кардам мондам шуд ки мана қайд гаштада. То ки ҳамаш ҷобаҷӯ шавад гуфта. Дӯстони азизу гиромӣ, аллакай бегоҳи рӯз шуд. Ман рафтам Нилуфара овардам ва ними рафта гӯем шавҳарам гирифта овардад ва мо бозор дуромадем якбора. Ман вай гирифтам, гӯшти мурод гирифтам, акарачка ҳарада обшидян беҳад қимат шуда ки акарачка мана ҳамино 27 сомон килош. Ҳар дуи ҳамин 24 сом, қариб 25 сомон шудем ва бо ягон ширинӣ надоштем. Рустикат ягон десерт вайда ифтордам ва мани прянико ба маззаҳан ай ҳамин гирифтам 12 сомон, 8 сомон буд, 12 сомон шуда гирифтам. Хай ягон рӯз насиб нарезони Сиёвуш бозор ҳаким бозор равам хубтараш ки ҳамин продуктаҳои пирог мирогам хали чизои харам нақстар аст барои он ки ин як рӯзда тамом мекунанд шавҳари ман. Тамом шуда бояд ти дига дорад ози мекушоимша. Сиёвуш нарезонди ку. Ман инода йогурт гирифтам. Резонди ва нагуфтум резондай ҳамара. Дӯстони азиз, тайёрӣ ба ифтор ним соати дига монда, ним соат зиёдтар гӯем. Ва инҷода ман пирашкиҳоям мана камтар як 20 дона шудан. Мана инҷода подноста гирифтам ва сирх кардистам аку. Инҷода бошад картошкаву гӯшту пиёза ҳам хел сирх кардам, соус бар ин гӯем. Ҳам хели берун ҳаво хушрӯ тез ина сирх кунам ба дастархона партам тамом ози шавҳарам мебиён. Баъд ифтор мекунем. Якум рӯзи Рамазон аҷоиб аллакай гузаштак намефаҳмем ки чӣ хел гузаштак. Чоймонам ози чой дам кунам аёдам набурад. Дӯстони азиз, мана охирон ваяш партияш монда. Кабути пабути ҳама чи майда кардам. Ин дафъа кабути пабути хеле чизо ҳама тамом шудаги ҳастанд. Шавҳарам каси бозор рафтани ҳастем, намедонам вале кай раҳаки ҳастем, корушон каме вай шаванд, сабук шаванд гӯем. Баъд бозор рафта якбора вай гӯшту ҳам хали чизо аллакай тамом шудаги ҳастанд, рафта харид кардан дар кор. Инҷа худ ва инҷа дастархон аллакай партофтамам ва мо ҳамин чизое ки хӯрок кати мехӯрем ҳавое мебурорем. Баъд вай ширинӣ ягон десерт ягон чӣ бошад баъд мебурорем, барое ки кӯдакон намемонанд, ҳатман намемонанд нею вай намехӯранд ба авқотшона. Барои ҳамин хотир ҳозир аст фақат ҳамин чака пакам хали чизо буроварда мондум то ки вай халадилниктан ку ҳози гармак шаванд гуфтам. Намехел дӯстони подноста гашта гирифтимшона ки то ки вай хунук шаванд тез. Намехел дӯстони азиз, марҳамат. Аллакай ба фикрам влог мебурод бо гашта ҳама рӯзадор. Ози мана шом шудесте, худо ба шукр ки ба ҳамин шомам расидем. Мана ҳам хел ози дастархона дидам ва хел чӣ мегӯянд бегоҳи рӯзда пирашки жарини ва инҷода низ хел авқоти жарини равғанин гӯем ва хиёлам ки тобистон бошад. Кӯдакон намемонанд ки ҳамин видео съёмка кунида. Умуман чӣ гуфтан будам ки хиёлам тобистон бошад ки помидор бодринги свежи бо тарбуз десерда аҷоибот мешавад. Тез тобистон шавад. Дӯстони азиз, хӯроки мо тайёр шудам. Хел кабутиҳои ҳамаша чо шудам ки то ки сер кабутӣ шавад. Алам хел ба ҳамаи шумо иштиҳои соф, касе ифтор кардаиста бошад иштиҳои соф. Сиёвуш мана аниту
و دوستان عزیز و گرامی، خیلی که میبینین من علاقه لباس جابجا کردستم. همه همین لباسایی که سوشل کرده بودن همش رو خشک شدن و بگاهی روزدم من خواستم اتیو کردن. راستی گپ ساعت علاقه 9 بودک. برای همین گفتم من همه اینو امروز اسپید نمیکنم و با نموندم شونه که هم خیلی استن برای اون که اگر که هم خیلی ته کرده نمونم شونه با بسیارتر غیج بیج میشن. برای همین خاطر گفتم که اولش همش ته کرده میمونم، بعد که در کار شوند با اتیوگ میکنم شونه. انا میخوام شما نیز دوستان عزیز نویسین کامنتاری ده که شما لباساتون اتیوگ میکنین یا که نه. من به حد ناز میبینم اتیوگ کردن، لیکن نه همه وقت میکنم. وقتی میشود که خوش نمیتید، من خیلی بگوهی روز میشد میگم که خوب ترش که اقلا لباسای جابجا کرده مونم، برای که لباسای کودکا تیز تیز در کار میشن. اینوی سیاوش بسیارتر هازی سیاوش وای کرده استه گرشاک ده یاد گرفته استه. برای همین ایزارچه هاش تیز تیز من علیش میکنم، افتاب میکنم با ایسوشلکه نگرفته علاقه در کار میشوند. برای همین خاطر تیز تیز میگم که جابجا شود و پراستینوی نیست شتگی بدم خیریت که خشک شدن. و باز در اینجا دوستان عزیز یک بار خواستم خوشم داد که همین لباسای وکم کنم و اینجا در چمدان نگرفتم. خواستم که بینم کنی در نشته یکون چیز هسته برای حاضر پوشیدن و گویم وقت سالقین بودن، لیکن همش پاپلین هستن و با گشتم ماندم شونه. گفتم که خوب ترش پگاه همش میگیرم و پاپلینای وشل کده کشول میکنم شونه و دیگه چیزایی که غفص هستن گرفتم چمدان ده میمونم شونه. و اینجا ده با پاکتی واکوم که بسیاری ها پرسیدن، من خواستم همین کرتکچه های نیلوفر شونه، اینای کودکای اینای خودم همش درونی همین پاکت ده جا کنم و کودکا حتما خلال رساندستن. خیلی که میبینین، لیکن به فکرم ویودا ضرورتر هسته کاربروی من. و اینجا ده با پاکت پورا خالی کردم. در نشته کمتر لباسای کودکام مایدچه هاش یا که کلون هستن هوایی ما موندگی هستم و همش یک بار پورا خالی کردم. خواستم که همین لباسای خوش رو ناز جابجا کنم تا که همش در یک پاکت جا شود. اول کورکچه های، بعد لباسایی که مایدچه هسته همه جاشوندم انداختم و حرکت کردم که تا که پاکت ندارد گفته و شکر که همش خوش رو جا شدن. لیکن دوستان عزیز وقتی که من پاکت های همش پر کردم خواستم پلیساز کردن، این پاکت های وکوم پلیساز کتی میکنم من. بعد با یادم زد که پلیساز من امروز شتگی هستم نمیشد وکوم کردم، برای همین خاطر همشم خیلی پر کردم موندم. پگاه نصیب حتما پلیساز کتی وکوم میکنیم میبینیم کنی چه خیلی میشد. من نشان میتیم واکوم پاکت بهت خوب هست، لیکن وقتی که پر میشد محکم کردنش بهت دشوار هسته. انا میخوام اینجا یک پاکت انی کودک شدن و با این شوهرم یک پاکت دیگه الهیده کردم. انا میخوام دوستان عزیز ولاگ با آخر رسید. خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید. همیشه خودتون احتیاط کنید.